nginamukele kuyona i-YouTube channel yethu enohlonza kakhulu isi-update TV. Ubingelelayo yena uSwandanyembi ngambiza uMasolution Mountain. Bafethu ngiyacela kakhulu ukuthi ngeseke nje mangabe ungaka-subscribe kuyona le channel, thatha leli thuba namhlanje ulisebenzise ucinzelele lelo button elibomvu elibhalwe subscribe, uphinde upress yona ibheli uzositholela ama-notifications noma ngabe nini uma ngifaka ividiyo entsha lapha ku-YouTube. Kodwa-ke angimudi kakhulu namhlanje bafethu, ngizothi nje qaphu ngiphethe udaba laphana nge-student sase-UKZN okusolakala ukuthi-ke siziphose ebhulohweni emgaqweni uN3. Igama laso u-Andile Meyiwa, owahamba ngoLwesihlanu ephelezela-ke abangani bakhe beyobheka isikhala khona lapha e-UKZN. Yena ubevele efunda khona enza unyaka wakhe wokuqala, wayehambe ngoba-ke ephelezela abangani bakhe. Watholakala ephila-ke ebhulohweni ngoLwesihlanu, waphuthunyiswa esibhedlela kulapho afike ashona khona. Bomndeni bakhala ngokuthi-ke abakholelwe ekutheni waziphose ebhulohweni njengoba etholakala engalimele, engenalutho nje, akahuzukile. Bathi bona bafuna iqiniso. Nasezinkundleni zokuxhumana kukhulunywa izinto ezahlukile ngaye. Abanye bathi waphoswa isoka lakhe, abanye bathi-ke wathola i-lift kuyiyona eyafika yamshiya khona lapho. Abanye bathi-ke wathinta kakhulu ngapha ngasophuzweni oludakwayo, wafika laphana ebhulohweni wawa. Bomndeni bakhala nangokuthi-ke laba ayehambe nabo ayebaphelezilile ababange besabathinta uma ngabe sekwenzeka le nkinga, ababafonelanga ukusho ukuthi-ke khona okwenzekile. Kanti futhi nesoka lakhe abe bangalazi, bathi-ke nalo nje libonakala selivela, bebengazi nanokuthi unesoka, kodwa uthe ngashona labonakala selifika. Izinto ziningi nje bafethu, hlangahlangene nabomndeni bafuna amaqiniso ukuthi-ke ngabe kwenzakaleni ngaye. Kodwa uphenyo ke lisaqhubeka bafethu. Ngifisa ukuza uvulweni ukuthi nina ngabe nibona kanjani, ngabe ikona kuyikuphi okuphosile ukuthi kwenzeke. Yehlela laphana ngenzansi ku-comment section ufike ushiye khona umbono wakho. Ungakhohlwa ukusubscribe kuyona le channel. Mina okwami kosuku ngizokugoqa khona la ngithi ngiphuma kanje. Nginibingelele nginamukele kuyona i-YouTube channel yethu enohlonza kakhulu isi-update TV. Ubingelelayo yena uSwandanyembi ngambiza uMasolution Mountain. Bafethu ngiyacela kakhulu ukuthi ngeseke nje mangabe ungaka-subscribe kuyona le channel, thatha leli thuba